ram sung ram lengen de chin pot rak zo ton tu nan di lak nan dam chiu hamo nan kut kan tlai than ma nen he april nel hai riat ase kan ma jos lai chon koram le chon april nel hai kwa jing lai asilai tu ta na hen alon chemine khatan hi thum liao e vai mirang news mirang holiday tial mi news pakhate kha ka ban thop na lai kam hu atlai to ke chu thong te chu an april nel hai nga khan north east news ni khan atial mi ase at bepi tak ke kan dau thlen nak tuam bia a khang tu jong ase kho chon thil pi pa chu pi kho tu jong ase kho mle ma thong te chu alun chiami nen hi ni thuma khan arak tial chang da andak tial chang mi sina khan kawan hu lo e ni na khan kawan hu te ka khan a mi chu ma pi na sina rom ding rim si ti kha kawan ru cha khan ma te chu ma kong te chu toy fiang ten chim kho kawan zom lai chu zai da si kan ti sia chon kan ba zong hau si lo US dal kap dir kap naken Bangladesh dal kap ni AA le CNF an bom na lai kharu har tak si te zai tlok na thong pang tha se hi tong a thai mi bel te chu chin mi lai mi simi chun nan lung ailom chiu thai tia ru chan nak le zum nak ngai chalong silowen US ram leng pe tla in nak upa pathum le Bangladesh chauza ral kap lai hroi tu le AA CNF CNA upa na ton nak an ngai chang le ma kha tu ban tuken mirang holin an tial chiami thong pang kha selha se lo hi kong he vai khe aba pi tak mi asi cha khin chim le tial man khe ngam ding aslo na an mirang holin valai chung pum pini mu ding la thai ding in tial chang mi news asi te ka khan chu ma pi na ne an thai ok athawe ko ti karu cha ma chu kamvan kavan thom du min ha ka se la zaitin da Bangladesh ral kap ni chun AA le CNFCN e chu abom na lai zai chu da anru chan mi se zai ban tu phun khinda abom na lai ti mi kha news na atial mi kha kam van zau na lai azate khan chun kan lat lem di lai lo e adu nak zon te abe pit nak zon te zong kha long kha ka ban zau lai ruang cha azate khan pakham nu pakhat kan lek cha saw lai cha khan to fiang ten ban chim kho ko ban zoom lai okay wangkal now se lo hi ka hin an tial nak news an tial nak khate tamtling da in mirang hol arel khomi thai khomi chun he barzau te lo not is news ne tial mi he India mo Bangladesh mo rambun in ummi baisi media pakhat se India skoro da khate ka palaw chun mo macho media pakhat se Bangladesh army to lead US back clandestine operation in Myanmar's Rakhine state this korame Myanmaram chomi khan ram kol chunga athli thupin US dear kam nakan to ding mi operation khan Bangladesh dal kam ni khan an throin halai ti kha se chu achunga zai ban tukan da ITL ti kha kam ban zon hala hi mirang hol arel khomi abai ni chun hi khong sin te tlang tar te hi ko ko la khan bo kholu lo mirang hol khatam ting te mu kho la rel kho si ti mi kha an chim ta ka dum le chu April ne hinga khan tial mi si zai tukan da abapit banga US ni hin Bangladesh a hen mun ma khur adu nak ral kap sakhan de army base ke sak adu nak chi adu nak ke ashawngai chang ma chu adok nak la ya kan chim te la e atu chu not is news ne avan tial mi thong pang kha kan ban zau pat na la e chun hu acha tu ko dang te kha adok nak lai kan ban chim than na lai hi kan ban zau su lo apakhat nak ban tial meaning sia chun Bangladesh Bangladesh dal kapin atlom big 3 division pathum ni khan CNFCNA le AA Arkan army kha koral kap
nol ngai nak la tu adau chu ma mi ma pon hi na kha abom thalai ti so abom ding min ha chu providing supplies supply khasalai chun logistic salai chun tactical support salai ma pathum kha abom ding supply ti mi chun tila roll zong tila roll he ti ban tok chun hi le pon fa an haram baw mi dang na kha ma bom na lai logistic ti chu thial kam nak thor thiar na kan tel pu song thopan pu song yi ti kha se ma lai kap kha am bom na lai chum pathum nak so tactical support ti se chan thar phim thiam nak lai kan ti la chu se thil ri lai zong ma sil computer drone he ti ban tuk mo e khaban tuk lai thiam nak zong khan bom na lai ti se ma chu arkan sorry Bangladesh ral kap chungin division pathum na chu hika division pathanak chun division haisri nak division kulli nak ma pol khan sala e hi operation khan ma division pathum kha ane dal lai te asina in ma pol kha ral ha ba dau e mai thalba bu ave ding kha chu an slow ka dau nak sa am ba ital lai lo na in tu ka van chim chang bu an harami ti la rol chon thil ri dang pol khamu ma pol kha asi kho chongen ambom thalai ti kha hi ka zona hen Bangladesh security lai in froi tu pakhat arakap lai froi tu pakhat ne khan North East News a khan a fe tar nak bia kha achim mi se chon hi ka tang lai khana banum thani jadin da ti kan ti sia chon rakap mit in rakap lai siningan zau sia khan chon baya an rian kha ma operation rian ton ding chang an thok chang e chu technaf khoponga khan facility in ngan pi ga te in ngan pi kha an sak chu ma chang te chu an sak mi ina chon an har mi thil ri tu am bom ding min ha thil ri pol kha ka ina khan an khon lai e chu kam hun chun ka dang a khan a har nak mun a khan an bom tin ha ding mi kha abe pi bik chun e kan chun ai khan stay ban ti e ja khan dam kul chunga sala asana an tang lai a khan ka man zol ja khan dam kul long salai lo sin dam kul sinepsian e an tal nak zong kha atang lai a khan kam van hu than te lai chon de kok bazar airport kha an rai mi chu an di diang chang e ma kok bazar e airport kha am van rem an di sia khan chon chuka airport a khan drone lai chol chang nak drone hun pi kha chuka zon an chia lai ma chon Turkish army minung aital lo mi ti mong tu me among tu lo mi van long phat te pol drone pol kha chuka zon chim betak tem hun ma an khor lai e ma ti chon ka dau nak nak mun ye khan laya khan betak ten bom nak kha am pek lai ti kha news ne khan aban tial mi kha se chon danga ban kal rin hala e apathum nak e ka don ban jam san sol chon vai jong Dhaka chu Bangladesh se an capital se an copy se April ni thainga atial mi si cha khan key state department official began arriving in Dhaka beginning today ni thainga khan April ni thainga atial mi si cha April ni thainga khan Dhaka copy khan state department in roi tu pol upa pol kha am phan chang timum am phan chang te chon Bangladesh army ma Bangladesh ralka pol ni khan arkan AA le CNF palai pol kha thli thup te in an lu kho na kha ding cha le an him nak ding cha khan si kho chung khan Bangladesh ral kap ni khan atun vo an lak na an ruai na an tlang tlak na an zau khat na ti nak salai chu le chun atang lai chen van tia than kan ti sia chun arkan army le CNF palai pol kha safe house ti mi chu a him nak chauza ne me pi pa pol me be pi pol an chia to nak na him nak safe house
a him mi in kan tila chu him mi na khan tha ten chia chang na the Arkan Army and CNF representative have been houses in a safe house khan an chia chang na ti nak smo phone asulam chu Arkan palai le CNF palai pol kha Bangladesh Dhaka mom hun pakhat khata mo an phan chang chang ti kha phiang te lang mi se tu chu ka ban chim mi chu an ban tian na kan nin thum rau chang cha khan ton nak zong khan ngai ton nak man khan ba ti men chang na chu te John they are expected to have a clandestine meeting with the three US official US chawza upa tha he khan ba pathum tha he khan ton ding khan se chu chunga chun Susan Stevenson se ani Susan Stevenson he nepiro e American tanzunga phoi tu ase ma chun ama le zu ramleng pe tai nak zong e assistant secretary pe ni kha ma chu sorry zu ramleng pe tai nak tangi ummi stay for South and Central Asia and East Asia ma upa pani le nepiro e US tanzong e phoi tu Susan Stevenson kha ton na ka chun akal mi an si ti kha ka zon akhana abantial mi khase ma chunga hen ma operation tlak na ren ton na ka hen ma Bangladesh Army kha abapi begin to thlai tu chon salai US ran kap khachu an hu la India kam tu le harmi zone dak bom chan tu kha an salai chun the supply base near Teknaf will provide all non-lethal supply such as ration non-lethal timi chu metha nak silo mi hriam nam pau khachu hika an Teknaf pong yan sakmi in yan chia mi thil reveal te kha bom an salai ti kha ka chuna bantel chun on the other hand efforts are being made for the strategy developed by Bangladesh newly appointed John ma hin atang le bantel mi bentukan yakhan rama khan tai nak an hui asesi kha phone action AA ne tai nak an mu sia khan chun Bangladesh sa ummi vai Rohingya pol kha an kia than lai ti kase chun hi ka zona ban che zo silo Bangladesh thong somriat pol kha buti tong le mong toi an in lan law an hun ma khan an kier nak nol kha AA ne an on ven halai ti kha ka kham ban tiel ning se chun kam ban zawri la e he dok nak se chun at the first step the Muhammad Yunus regime has been beginning sima atu Muhammad Yunus atimi khachu atu Bangladesh roi tu se Bangladesh roi tu pani khan atu Rohingya pol thong somriat rang lau kha ma pol kha yakhan ram kula kier than ding khan tim tu ana kha ngai mi kase chun kan hula ya khan he ka zona arsa roi tu Arkan Rohingya Salvation Army asa roi tu an tlai min ha zong kha hi kong he hin ai pe tlai mi awan pe tlai mi selai ti kha zo ma se second hulai ata afona ka ban chim sia chon kan hulai tha khan the US Army Pacific's Deputy Commanding General Lieutenant General Joe J.B.O. Voyle kan hulai khan khati US ral boy le Bangladesh ral boy zong kha ton nak an dak ngai e ma kha tutani thil aban chang mi tutani hi operation Bangladesh Army Division pathum ne AA le CNF bom na lai ti mi kong he pe lai hin ma ton nak zong kha na abe pi ngai mi arak se ko lai ti kha not this news ni khan aban tial mi se le chu thong thanga ngai ase la hi chunga hin mi tha kho nak thiam nam asemi bom mai thal zen kwan heti ban tukten ha ital lo man se lo khatluk an har am ba mi til rol thil ri dang chun phim thiam nak lai drone lai le khaban tuk lai phim nak lai in am bom min ha kha chu tam tuk san atai lai ti kha mung kho le ruwa kho se chu cha chon thong tha ta tak se hi ni hin kan do than nak he atuan an tim ning kan akal sia khan chon kan do than nak he tampi amui mai
athen lai athen kho lai ti kha zoom le ro se ma che thong tha tak tak se hi a thai mi velte pin han nak elom cheu thalai ti ka zoom nai lom asia chon comment a khan kani lom ti tel kha laktel ve tham te lo ti kha jang pha kan nol na okay chu cha cham Bangladesh hi kan thai ban tu ken China hen ram ri ai lai India ha ai lai ko ram he kan atlai ti ka China ni hen Bangladesh se uk le control khe atip bang ve mi se khabe ban to ken India ni in India le by China kar laka mi sitika US ni hen Bangladesh a hen army base ral kap chia kha adu peng mi se thong ni le kul le li liaw khan ma liawi prime minister Raksami Sheikh Hasina ti minu kha nanu himo Sheikh Hasina ti minu ni khan am party hroi tu pol he ton nak meeting a arak chimmi bia chu hoi men ati e mirang pani heti ko se hoi men mirang pani khan nan ramma hin ral kap chia nak nol pelo na him nak ding cha a si kho chung tomo kana lak lai tia akati sina an kadu lo arakte chu he Sheikh Hasina hi Bangladesh Prime Minister si chan sao pi Bangladesh Prime Minister tuan mi se chu thong hi le kuleli August tha a Bangladesh sanghak chia pol ne du lo na an raklang tare khate khan ramleng azam mi kase la hi nu hi kum sao pi Bangladesh a hroi tu ase baya ai muar naka amina chitam pe min chia mi se chon nitlak lai ram tu Europe ten ha US ten ha naken China le Russia ti ban to khe na pe tlai adu de mi China nol ngai kha arak du de mi se asina in atui Bangladesh troi tu Bangladesh Prime Minister system and academy en sina en hinu hi aban jam no Sheikh Hasina aban jam no khan atui an troi tu simi Muhammad Yunus khachu Prime Minister ti jong adu lo President ti jong adu lo tu kha special advisor ti khan amin khamsina ama khoi na kan chu Bangladesh kha akal chu ma liu chu se le atu ban khoi tu chu Muhammad Yunus ti mi he se ani he sipoji tama jong se chon rem dai nak adu ngai mi se thong hi le proclear wa khan Nobel Peace Prize jong andak pek mi se min thang se le ani hi chu US kalning zu chawza atho khan mi alung tling mi adu mi ase chuni tlak lai ram hen ha pet lai adu mi se chu cha chun ama ne tu hroi tu ban tuan liaw ase hi chunga hen Bangladesh a hen US ne army base chia kho nak lam atam pi ai ong le Bangladesh a US ne ral kap hun ma asar kho achia kho sia chon atu China cha hen batak te in zegan tila thin phan ding bai kheseve China ni hen adu hrimla lo ti khicho afiang asina en US ni chum Bangladesh a hen ral kap chia dingen IT bang mi se tu tan hen hi Muhammad Yunus chana hen a ho atling ben lai ti kha ro ase e chu cha chun atu ban to kan US ni direct en koram do thlen na ka hen mu akan bom lo siam nam akan bom lo direct pi na kan bom lo asina an US ni hen an kampil lo koram kampil lo kan hlai zonga aram leng Secretary of State Marco Rubio ni koram mi pi nan harna kan phil na lo si kho chungun kan zon thon na lai ti kharak chim chang chu cha US ni hin koram he direct bi kha akam bom ri lo na en akam phil lo ti kha fyang ten tu ta na lang chun an chimmi pakhata chun US ni hin atu je khan na zong je khana hin batak ten hun ma khur zong kha adu vel asimen lai ti kha chimmi le arel mi zong khanu le koram he kan thai ban to kan atui SAC an lal sia chun koram chu China control lak tang om peng lai asina in atui do thlan nak tu mi pol do thlan nak me piral ka pol tai nak an mu asia chun China hen pe tai nak to cha ok athalo China cho pe tai peng ok asina in lung thin le ru anak a khan lung thin le ru anak a khan China naken ani tlak le ram le US du nak le
shoi nak akan kal kha asideu lai ema chu fiang te na lang mi se zu azong ne ma kha Bangladesh le tu koram na phun ma khor kho se chun China athi phei nak le China tlai nak ding cha khan tam pi san atlai ding me si ti kha al ki athai tu than mo geopolitics athai min han ekha thiam min han an chim mi se le tu ta na hen ban chim a thai chen ban cha be pi ban chim ka du mi cho tu bang azu asral kap der kap na kan Bangladesh kap division pathum ne a le cnfcn a ambom na lai ti kha se ton nak zong an ngai chang e ma chu ma ni chun kan ram dau thlen na ka tampi them na ka chu api lai ti kha ma pi ban thom de ban thai tar ven ha ka du mi se chutan kan video cho ma apel kan se lo video danga kan di lak ton than kho on zom na lai nan di lak chun tha mong than ha lo video danga na tong than ha lai nan di lak chunga long lom nak tampi ka ngai